Cleophas Barore ni umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kubera ijwi rye rinogera amatwi ya benshi. Uretse kuba akoresha ijwi mu makuru no mu biganiro bitandukanye, anafite uburambe mu mwuga w'itangazamakuru ndetse akaba ari n'umupasiteri. Uyu mugabo wavukiye muri Gicumbi akaza kuba n'umuryango we Rwamagana. Kuri ubu ngubu uretse kuba umunyamakuru ni n'umukozi w'Imana ukorera imirimo yo muri ADPR. Mwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kumenya byinshi bitandukanye kuno mugabo yenitwa ni Kagame. Reka mbone mwibutse gukora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye The Story House ikomeza kukugezaho. Nkuko nabikubwiye mu kanya kashize, uyu mugabo wavukiye muri Gicumbi akaza kubana n'umuryango we Rwamagana. Kuri ubu uretse kuba umunyamakuru ni umukozi w'Imana ukorera umurimo muri ADPR ndetse kandi akaba by'umwihariko ari umunyamakuru w'ikigo cy'itangazamakuru RBA. Ahangaha akaba amaze imyaka isaga 25. Cleophas Barore yigeze gutangaza ko ubunararibonye yabukuye mu kuba yarize mu kigo cy'abihaye Imana cya IFAK na kaminuza, dore ko atangira kwiga yize kuzaba umupadiri maze birangira akundanye n'umukobwa watumye ahindura icyerekezo. Kuri ubu Cleophas Barore arubatse kandi afite umugore n'abana 6 yabyaranye n'uwo bakuranye banaturanye. Uyo mugana akubwira ko ku itariki 5 Mutarama mu 1995 ari bwo yabonye bari rimwemera ko umukozi w'ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda icyahoze cyitwa Orenfort. Cleophas yakoze igihe kinini muri Radio Rwanda akora mu ishami ry'amakuru ndetse aza no kuba umuyobozi w'amakuru, nyuma aza no kuba umunyamakuru mukuru cyangwa se editor wa radio na televiziyo mu gihe cy'agateganyo. Mu biganiro yakoze muri RBA akenshi byibandaga kuri politiki n'ubuzima rusange bw'abanyarwanda, ariko hari icyamamaye cyane nk'icyitwa makuru mu binyamakuru ndetse n'icyakora ngubu cyitwa isesenguramakuru. Mu kiganiro uyu mugabo aherutse kugirana n'ikinyamakuru Kwezi yavuze ko urugendo rwe rw'itangazamakuru arumazemo igihe kinini mu mwuga w'itangazamakuru. Cleophas Barore yakoze ibikorwa byinshi ndetse n'ibihembo byinshi yagiye yegukana, ariko akaba anafite n'umwihariko uko amaze kugirana inshuro zirenze imwe ikiganiro imbona nkubone n'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo aganira n'Ukwezi TV yavuze ko kugirana ikiganiro na Perezida Kagame ari ikintu gikomeye, avuga ko yagezeho nubwo atarazi ko igihe kizagera ngo agirane ikiganiro n'umuntu ukomeye nka perezida. Yakomeje agira ati, ukimara kubyumva ko ari wowe muzajyana ikiganiro nka kiriya uhita utangira kubyitegura, mbese niho ubwenge bwawe n'umutima wawe ubyerekeza. Mu kwezi kwa 3 2012 nibwo Barore yimitswe nka pastor mu itorero rya Pentecote mu Rwanda cyangwa se ADPR. Avuga ko ari umupasiteri bitamubuza gukora itangazamakuru kinyamwuga kandi akamenya n'ibindi bikorwa bitandukanye bera mu gihugu. Yagize ati, umunyamakuru mwiza nutagira ubute mu kumenya ntacyo bitwara. Umenya ko mu Rwanda hari amakipe 10 nangahe mu cyiciro cya mbere cya shampiyona, ntabwo byakubuza kuba pasiteri. Menye ko mu ikipe runaka hari ibibazo, ntabwo byambuza kuba pasiteri. Menye ko urubyiruko ruri kujya mu birori bakajya kururaza muri stade, ntabwo byambuza kuba pasiteri. Yewe menye ko tubari dufunze natwo dutakamba ngo badufungurire, ntabwo byambuza kuba pasiteri. Ibyo kwimenya ni amakuru, urayamenyaho uko yitwaramo nacyo ni ikindi. Cleophas Barore yavuze ko hari abantu benshi baba batekereza ko kuba ari pasiteri atagakwiye kuba yamenya ibijyanye n'imikino cyangwa se imyidagaduro cyangwa se ngo abe yamenya aho utubari tubarizwa, cyane ko hanyura ku kazi haba hari utubari n'ibindi bikorwa byose. Uyu mugabo yavuze ko intwari ikomeye ishobora gufasha abakiri bato bashaka kwinjira muri uyu mwuga ari ukujijuka bakajijukirwa ndetse no gushirika ubuti. Yagize ati, uyu mwuga usaba kumva, usaba ubukerebutsi bwo kuba wakumva ibintu by'amasaha 4 ukabikoramo iminankuru y'ikiganiro cy'iminota 2. Urumva umuntu wire mu nama ukamubwira kugukorera inkuru y'iminota 2, ntabwo uwo muntu ari umuntu woroshye kandi ugira ubunebwe. Cleophas Barore kandi agira inama abanyamakuru by'umwihariko abakiri bato kwibuka ko umwuga wabo ukomeye kandi akenshi usaba ubwitange no kuwukunda, kuko hari nubwo bazabikora batanahembwa. Mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu, reka tukwereke amwe mu mafoto y'ingenzi yaranze bimwe mu biganiro bikomeye Cleophas Barore yagiye ayobora. Iyi foto umunyamakuru Barore yagiranaga ikiganiro n'umukuru w'igihugu muri 2017. Iyi foto kandi nanone Barore yongeye kujyana ikiganiro na Perezida Kagame mu mwaka wa 2020. Uyu mugabo Cleophas Barore kandi amaze guhabwa ibihembo bitandukanye mu mwuga w'itangazamakuru. Ndagushimiye cyane nina dusoreje ikiganiro cyacu. Uramutse ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi udusangize muri comment. Uramutse wakunze iyi video kandi like ndetse unayisharinge inshuti zawe. Nitwa ni Kagame, naho iyi ni The Story House.